Hercegovina ima više zatvora, već čitava Bosna i Hercegovina. Mostar, Ljubuški, Grude, Imotski, sve zatvori. Dogovorimo se da nema hapšenja, postignemo, potpišemo nakon 24 sata hapšeni ljude, pripadnike armije, HVO. Yo quisiera intervenir en este momento. Želite samo malo da vas prekinem za moment. Recordando las palabras que ha dicho el general Halilović. Da vas posjetim na riječi što je dao gospodin general Halilović. Cuando empezó su conversación y su entrada en sus palabras. I kad je zadnji put kad je počeo sa svojim govorom. Que él ofrecía su mano como aliado. Gdje on ponudio svoju ruku kao prijatelj. Me gustaría oír la opinión del general Petković. I želio bi čuti i mišljenje generala Petkovića. Con respecto a lo que ha dicho de tender la mano el general Halilović. U smislu što je ponude ruke pomirenja od strane generala Halilovića. Y que de alguna forma, si él conoce lo que ha ocurrido de los arrestos que se ha especificado aquí el general Pasalic y el general Halilović. I želio bi njegovo mišljenje da nam kaže da li on zna o ovim hapšenjima i ovim drugim stvarima koje je iznio general Halilović. Jel možete mene saslušati? Bolje skuća runa već. Gospodine Haliloviću, vi Pašaliću spominjete 135 boraca od Bragave. Kažete mi koliko je u Zenici uhapšeno boraca HVO-a? Čak da vas pitam, nije bilo sukoba. Nisu razoružani, nego pustili sa brda pucali po Zenici. Gospodine Haliloviću, polako. I svaki koji bude pucao sa brda po gradu, kao što četnici rade, bit će razoružani. Polako. Gospodine Petković. 500 ljudi je u Zenici. Biće 5000 ljudi, budemo ovako. Znači mi će redom od Žepča preko Sarajeva do Mostara, budite sigurni, nećete li Mostaru proći kako mislite da se Polako. Ja vam nudim 5 ruku prijateljstva, ne jednu. Ali nećete moći ovako, budite sigurni. Polako, ja sam rekao, saslušajte me, a ja vas samo pitam. Da mi se da spisak od 14 ljudi uhapšeni koji će večeras kad se ja vratim biti pušteni. Ima 10 naružanih ovdje. Se ja bojim ovdje. Dalje. Ićemo da vidimo sve konvoje koji stoje dole. I gdje stoje. Idemo vidjeti sve konvoje koji stoje i gdje stoje. Jel važi? Kažite mi lokacije gdje konvoji koji se kreću ovamo stoje. Kažite mi pa idemo, molim vas. Mi idemo tamo da to riješimo. 150.000 ljudi naših je zaklano. 50.000 žena naših silovano. Petkoviću nema više, zapamte, nema više toga. Ili ćemo ići u saradnju zajedno, u borbu protiv četnika, ili ćemo ići u sukob do zadnjega, budite sigurni u to. Gospodine Haliloviću, imao si komandanta ovdje, a 500.000 muslimana iz Bosne sam ja prihvatao u ono najgorije vrijeme i proveo noć i dan. Nije tvoj komandant ni jednoga ispratio. A ja sam trčao u Posušje, u Imotski noću i propuštao ljude kad je bilo najgore. To je drugo pitanje. Razumijete? Lako, molim vas. Molim vas. Doćemo mi i u Mostar, pa ćemo riješiti probleme. Sve što kažeš i staviš na papir, ja stojim iza toga da će biti riješeno. Ja vam to kažem, Pašaliću, 100 puta sam vam rekao. U tome sve će se riješiti. U Doljane. Mi sad idemo odmah u Doljane. I ponudio sam prvo s njim u Doljane da idemo i Soviće i Slatinu. Ja ću na silu ući tamo, ja ću zahtijevati da se otvori vatra iz transportera ako bude prepreka na put. Na tome idemo sada u Doljane. Ja i Halilović idemo u Doljane. Otvorite Mostar, gospodine Petkoviću, otvorite da ljudi se kreću po Mostaru.
Doćemo i u Mostar, otvorit ćemo Mostar. Ja koliko sam vidio, ljudi se kreću po Mostaru. Jeste, ali ne mogu iz Mostara izaći. Gdje? Nigdje. Gdje? A ja ne mogu kao zapovjednik doći ovdje u svoju brigadu dođe. Dobro, riješit ćemo to. Riješit ćemo da vi možete doći. Vi ste izdali naredbu, ja sam uklonio punkt na Drežnici. Da ne idemo sad, molim vas. Ja sam vam obećao sve što ste iznijeli šta ću uraditi u Mostaru i da idemo u Doljane. Mi ćemo doći i vi ćete doći u Mostar. Razumijete? A ja ću isto tražiti da dođem u Zenicu. Gospodine Haliloviću, ja sam vam to obećao, to ću uraditi. Polako, nemojmo dizati tenzije. Gospodo, mi smo došli na prostor Konjica, da obiđemo prostor Konjica. A ja vam kažem da niko nema ni ubijen u Mostaru od prije 5 dana. Ako je zatvoreno, pustit ćemo i sve. Ima je sve zatvoreno. Kako nema dole? Godine Petković ne zna šta se radi. Gospodine Pašaliću, ne možemo pokriti cijelu Bosnu. Ali hoćete, pustite me da govorim, ja sam bio. Samo. Dobit će svijet. Ujdu, dobit će svijet. Dobro je. Dobit će svijet, hvala. Gospodine Haliloviće, smo bili gore. Da rješavamo onaj problem u Bosni. Jer smo bili. Šta smo riješili? Riješili smo. Ne sve, nešto smo riješili. Jesmo došli ovdje da rješavamo. Jesmo došli sad ovdje da riješimo. Jesmo. Hoćemo li posle ovoga otići u Mostar? Hoćemo sad tražiti druga mjesta da ovo ovdje što smo danas dogovorili ne uradimo? Ne. Slatinu ćemo ići. Ićete, gospodo. Hoćemo doli, ićete. Sa mnom ja ću vam narediti da se pusti 135 ljudi. Neću tražiti zamjenu za 600 ljudi. I ja kad kažem tako će biti. Znate. A utvrdit ćemo datume hapšenja u Zenici i datume hapšenja u Čapljinu. Pa ćemo vidjeti. A ja vam kažem, sutra nek pođe sa mnom dolje, ja ću ih postrojiti i na kapiju ću izići. A nek mi kaže u Zenicu da ću ja tako izvući. Ja ću ići za 4... Jel može? Ja ću ove sutra, a ti za 4 dana u Zenici ćeš meni pustiti 500 ljudi. A to nije isto, ja ću ih pustiti, to nije isto, Petković, to mora kazati. Gospodine, vi imate svoje gledište. U Zenici je bilo sukoba, tamo nije bilo sukoba, u tome je problem. I druga stvar, vama koja je stalo do mira i do saradnje, onaj se razgovara s ovim ljudima ovdje. A ako vam nije stalo do toga, umjesto nas je doći neki drugi ljudi se doći umjesto nas, onda neće biti razgovor. Gospodine Haliloviću, neka kaže gospodin Pašalić koliko smo razgovorom problema ja i on riješili. Mi ne možemo riješiti probleme cijele regije, a da li smo ih rješavali i riješili? Ne može Mostar biti zatvoren grad za muslimane i za Hrvate otvoren. Mostar nikad ne može biti hrvatski, niti može nikad biti muslimanski. Niti može biti srpski. On može biti Hercegovan. Mostar može biti i hrvatski, i muslimanski, i srpski u onoj mjeri u kojoj se Srbi bore za Mostar. Evo se stavim informisanje to, neka to javno objavi. Ali nikad neće biti samo hrvatski, dok jedan Mostarac Hercegovac stoji. Dajte to jedan put, sebi stavite u glavu. Mi smo to sebi stavili u glavu i Mostar će biti onakav kakvi su Mostarci. Mostarci, a ničiji drugi, ni bosanski, ni hrvatski. Sjednu pa ne dogovore za odnose. Gospodine, molim vas, sljedeće naš obilazak je grad Mostar. I rješavanje svih problema u gradu Mostaru. A večeras 14 ljudi uhapšeni ja puštam,